manje kanti sekukhishwa abazali bakho bakhishwe ngenxa yakho kade ungakhuluma angazi-ke uzoba ukuthi uzobaphatha kanjani kodwa wena Nkosi yamakhosi ophethe umsebenzi wakho wasezulwini. Bantwana basezulwini lapha ngikhona kunzima nomuntu osuke ethuniwe ofika robha ngathi uyamcobolisa kutshela bese kufathele uSalomo wedwa kushaya uthula ngo-22 angaze ngiyidle umvakele umthumele wangamtshela lokuthi ngithumile izolo akekho noyedwa ngimtshelele nengathi kulethile ukudla angaze ngikudle bekuphuza amanzi kodwa ngiyacela Nkosi ungasuki kimi kulo msebenzi wakho baba ngizocela udlule ngomeni ishumi umnikazi walumuzi wake wakhuluma ephethe inkonzo kuse isiqu sesibili wathi baba wahlupheka kakhulu wathi sakhula silosizi wathi sasigqoka ingubo yamasaka wathi sahlala wesikhathi sihlale ngoqadolo abazali bethu besebenza behola uTugogo uthi nje sahlala kuyona ingenazo izivalo uthi sathi nosizo njalo uthi kwafika indoda yakwamwanga etabazi uthi wasika uthayela ngoba ungekho uthi sanyukelela nomgwaqo safike sakwazi ngena uthi kwafika umalume bezosanda bethi asihambe manje bazosondla ngoba ubaba sinazo shona zibika uthi bavuma mama bethu uthi kodwa mina ngethanda ngathi mina ngiye labo mama ngingowashela isibongo
ngifikela usizi kakhulu ngoba uma ubuka usuka kude ehluphekile umnikazi wawo wayilala entabeni wehamba kuze kudabuke ibhluku kodwa wayefuna abazali bethu nakukhokho bethu namanje siyabazi ukuthi baphi kwathi ngizokhuluma ngoshela wabangena eParadise kwamuhle nje kusekuseni wangena wathula njengoba sengena umsebenzi kaShembe nangu khona kwakufa wathula wahlala phansi wayesesuka wathi omunye wenu uzofunda umthandazo weSabatha wathi omunye wenu uzofunda umthandazo weSabatha wayesehlala phansi wayesesuka umunye baba ufunda umthandazo weSabatha lokho kushoyo ubaba Mahlobo nomfundisi uShozi bayakwazi wafunda umthandazo wasethandazwa lekomafuqa ethandazo wasethandazwa wathandazwa nje wathandazwa uDumo wathandazwa uDumo wazantshontsha ngeso umfundisi obizwa ukuthi imali umfundisi ukhumalo yebo kwakuthi imali lathi amen mebebuka baba basesihlalweni basuma baphuma bayindlela ezivakashi bafika baba ekhaya esezana isihlobo sakhe bakhala nabo baba abefundisi babuza bathi baba kwenze njani wakhala ubaba inkosi yesibili between 1973 to 1974 base bekhala nabo wathi nginosizi inhliziyo idabukile inosizi ngalomuzi ingosizi nani uthi kathi ngihambile eNazaretha kathi ngihambile ngisemazulwini bekuyovota uthi bathi ivota indlile abaningi abasafundi bephakathi kwabo abancane basafuna ngihambe nabo uthi kasengivumile uthi kaNazaretha sengizohamba uthi kodwa ngiyadabuka ekuhambeni kwami uthi ngoba kuza abantu abangezakhokhelwa ozakuthi akwenziwa lokho bathi ngoba yini uthi kuza abantu abazothanda kakhulu imali abazothanda imali ngaphezulu kaShembe uShembe yoba ngemuva imali bengaphambili uthi kuza leso sikhathi uthi kodwa nina emva kwami kuza inkosi esithathu eyoba nomusa kini ibe ummeli nasemacaleni uthi yophuma uthi abayilandela uthi ngeJerusalema engemkhathini uthi kodwa sazi ukuthi liyokwehlisiwa kwakhe uthi lomuzi okwakhiwa ile nkosi esithathu uthi ize luphathe kahle manje uphathe kahle ingilosi zakhona nokuzibona ngamehlo uthi ngoba yeba nomusa kini ahamba saphethe kahle
angazi uma mfana uphethe kahle khuluma lamazwi uMasha othi namaNazaretha afana nembonga imvubu yamanzi ezala iduna bisiyalidla nina amaNazaretha afana nembonga ezala iduna besiyalidla kufika incwadi ebikhamba kwaZulu kuNtulankulu ibhalwe kanje nina abasePhalamende liphalishelwe phakathi kwenu kaSamdingi uthi le ncwadi kodwa ayizange isayinwe ngumuntu ikhuluma ngosizi loshele engathi singabaphatha kahle ngoba baphilisa imizi yababa bethu nathi basiphilisa sikhona ngabo njengoba silapha siphila ngabo ngabantwana bethu God ukashila ngisazofika unyazini lezulu zasuka edumo emva ekhulumela uMaso bazokhumbula oSkrema mhla amadoda engezowabiza ngamagama ebaba bashumayela ekhuleka amashumayela eluka amajoka amkhuleka lapha emthini ayemisiza esontweni ehamba futhi uyocela intethelelo baba ilapha kwamenyezwa khona kwathi waphumana ayisuthi baphuma obaba babahumba baqhamuka inkosazana uZulu yamphonsa nejumo base bemkhulula uShumayeli lesi sifo ke asisuki la sidala babonile kodwa bona bemisiwe bamkhuleka uShumayeli bamhlanganisa namithi bazokhuluma ukukhumbula ubaba uMfundisi uShozi yahlala inkosi angizokhuluma ukuthi mhla sokuyibozo kabamela ukukhuluma kuhlala kwenkosi nangayizulu amen mhla izophuma abantwana benkosi uzophuma umhlangano ukuze inyanga yezulu ithole izibongo ezithi umthetho umdala emihla esamila kwenza umhlangano
namhlobo kwathi asokwazi entabeni zile futhi inkosi ayikho kwavela ubaba yedwa wathi nithi inkosi ayikho ikhona lenkosi wasembiza inkosi yabuso kwathi alisambona losekhulile ela kwabonakala khona ukuthi aphangiswa yayisingumthetho osomdala emhlabeni yayithola kanjalo ngiyazi imbongi ziyabongelwa nje azazi ukuthi zithini yahlabelela insizwa ngoyishoda yakhona lapha ekamngayimemeza yona yahlabelela athi inkosi abasize kufanele umuzi wakho bathi sokuphela inkunzi namhlanje ila kwakhona khona inhlobo lesikhathi obabethu baye entabeni babe manzi amakhadi utabezophuma umsebenzi kaNkulunkulu engathi zawuhlonipha abashumayo izinto zikaNkulunkulu muwazi ukuthi awukho esimeni ungayithinti shumalo ungayithinti muwazi ukuthi ungayithinti yathi inkosi yangezulu basebalekile lizokhumbula basebalekile zathola nje zinsizwa ezigcotshiwe yathi ngohamba ngeke bababhekabezayo yolanda abakhona bese sihamba sendawo abantwana namhlanje nabaphendukayo bathi sikhuluma kanje nabathi sisesikhumuzweni bathi zibalike inkosi sikhumbuza nabantu abaphendukayo angazi khona masithini ngoba siyababaza bathi safa inkosi sikhumbuza angeke sekuthela angiyena uthi sena ilabantu abaphendukayo angazi khona sokhona masithini ngoba inkosi siyaziyo amakrestu akhuluma ngayo eBhayibhelini akushiye ukuthi sikhumbuzo sikaJesu noma sikaMoses kodwa masikhuluma ngoshebe ukuthi singele sikhumbuzwe sizothini bafowethu sizothini ngoba sikwazi okunye sikhuluma ngoshebe kwafika inkosazana yaseNingizimu ngizoyibiza ngoba kwakuthulusisile kwafika yona inkosi la yathi ngibona mina wathi baba ngiyabona yathi bheka phezulu wabheka phezulu okusisele wabisa amina wathethwa yathi bheka phezulu wabheka phezulu athi ubona wathi ubona itaba yayisemhlabeni yazofika phezulu wathi ngiyona kushuka mina wathi ngiyona indawo mntana ngibona ushebe kaphela uthi amazi usanibani uthi yebo uthi akusayilapho futhi akusayilapho hamba uye ukuthi ngithe akathathe ubhobo ahola umhlangano mina sohlangana phezu kwentaba umhlangano yafika ekuseni wawudosa umhlangano 1977 waze wabeka phezulu la wafika khona wayekhombisa khona ukuthi ungubani kwafika indoda yambili eMkhomazi sekuyinkosi yesithathu kwafika indoda yambili eMkhomazi yayinesifo sokuwa ingakhulumi owayesetafuleni omunye usahamba ngeke ngimbize
yashita futhi inkosi nyanga iziyahamba yabuya sethuthele yathi umuntu akakhulumi ngami yathi khuluma wasekhipha inyoka yayiyigazi ihlulu lapho umoya esekhuluma engathi shabe ngakhumbula ibonile ukuthi ngolokosazana ngenaba abantwana ngiyomntwana wedwa wentombazana umama ngangivalelisa ngangizicela ukuthi sesihamba sentabeni umama wathi ngikanele lapha ekhaya kodwa ayikho nami ngedwa futhi njengoba ngilana angatata wethu angamfethe mina esizama wathi akukho lapha ekafaka ikhuluma ekhuluma nalenkulu kwathi kasizofaka amahula kanonyaka akhamba nabo 27 sizofaka amahula lokuthi lokuzazana wathi baba lesahaba wathi ngayiki awubeni sekhamba shaya kasebheka abantwana lasengiphezasisengisebuthi akodwa ekhaya kodwa abantwana zabo bathola kwanza baba unyaka uqala afika kithi sabelo lefakho nangabazana 2003 yabona into yomusa yathi sobathola abantwana na ngathi babakazi bathola kwathi bathola kwathi ngo-2004 January bayithola isize kabalapha sengiyawazi ngabalendala abantwana benkosi ngathanda ubaba uthandele ukuthi ngavuma uhlubuke ngoba mawuhlubukile awukwazi ukubona nawushele naye lawa bahlubukile muva nje bahambile kodwa babuya beze lakuthina ezilayini afika umuntu angalela lathina kufika ubani wathi uboshiwe hambani kumele kushele ngithi mina sithi la into ezoyenza abanye befundisi baba aswazi abanye befundisi ayingabathi le ingabafundisi ukuthi bazokhonzela kanjani umuntu oboshiwe oshotha bahlubuka bahlubushela yobona nomshela ngabe ihlahla mina angitshela ngisemakhosana ngo-2006 ukuthi ngihlala kuyohlala inkosi mina ngisho amakhosana ngiyabona ngisho abantwana ababatsha lathi ngesikhathi abantu bedidekile nabadidekile kwathi ngomhla 27 2011 wafuna umshumalo wakithi ekudubeni kwakuyisonto kwathi nezibonakala sengifonile ngoshele uthi wathi lathi bantu bami
Ngizonika usibanibalo okuyena ozodhola. Wabuza ngubani usibanibalo? Ngathi inkosana kaBaba. Ngathi ungasanyakaza namathela kuyo. Komhla 27 kuMashi. Uthe umhla 20 kaStara. Sasha ama-special leave. Asabangaba overtime. Kodwa bakhona ababa overtime bahleli phambili namhlanje. Nabo phakathi abantu overtime bahleli phambili. Noma se-gospel kuthiwa bayangena bababa overtime. Bantwana benkosi, kwathi ngawuhlabathi abantu bangambona wedwa, kodwa ngambona uzawela umdluli kumenyezo wasonga elikhulu ijuwane lalazi ijazi ukujabula ngangikhona. Kodwa bayevela lapha wensundu wayemhlophe kwakuyisonto. Kwathi ngolomsombuluko wasevela abancane sonke sesikhona wesimhlophe siyo. Sasinabo uNcube nababa. Ubaba kukhuluma ukuthi kufanele bagqoke kanjani noma bakhuphe ishozi. Unalokuthi sasikhona. Basuka ekhaya ngithi engakwenzeka ngiyangiyoshumayela ngena umuzi nomuzi. Awukho umuzi engawelanga umalanga lethu inkosi sihleli angazobenza njalo. Ngoba uNcube ngisitholile ukuthi likuphi. Lalibubeleke ngithendezini. Wakudinga nombani ukuthi angene hambe khuluma ukuthi inkosi sebehleli. Utshela lenkosi sabantu wasayamaka kuzolungisela ukuthi kiwa egospel yokwenza umsebenzi wenkosi yakethunyasi. Umnandi ukuphaka kwaNyasa. Amen. Ngangidlula kunesabatha ngikho umhla 11 ngangise Westwood amadokosazi amabili kwakuyisabatha kakade ngiyoshumayela ekhaya. Langena ukuthi ngofuna umshumayela umaphi ngathi ngidlule Westwood. Wathi ufonile ubaba wathi isinde inkanyazela ekhaya. Ngathi umtsheli awubuzanga yini ukuthi ayibona ngaphakathi ukuthi kanti ikhaya. Ikhaya izimhlaka 3 awayibonanga yini. Kodwa besihlala phambi kwethu. Ushembe uNyasa ezulu-ke iqila sezulwini. Wanyamalala wathi ngasenhlala sensizwa babekwa labantu awusebekiwe ukulapha akubekiwe lapha ngaseqoqo insizwa asekhona abafonela ubaba bobaba siyabasibala manje mfuthi ushoza kuphela ngokuthintana base bekufonela kodwa bebehamba phambi kwethu base bekufonela
uyenza lapha ngayisuku mangifika khona babazingi sizocela ukuqaqisa ukuthi yini ungami ngemlenze lobili ngithe kuzogcina ngonyaka ungami ngemlenze lobili wayesephakamisa amahlobo azokusiza alisebenza umqondo mawusha kona abafana abancane lapha bazokuthatha ukuthi udlala isicelo bathi noma kakhulu uthi washimata isithatha isicelo kakhulu ngaso wehla wathi ubaba ubona nje kuhlekatile ukubona kodwa kamanje abantu babanayo hlala kuthi ngalo kuyagula le ndoda kwafika umvangeli uManase waseshola efike eThempeleni wathi asamba siyithandaza ngoba impilo ezimini wayithandaza kakhulu umvangeli uManase yasinda kushaya ngoba iqina labantu waseyithatha kodwa izisebenza phansi kwakhe yayisebenza ndoda ayiqedanga 5 years nawe jabula isikhathi sokuqala ngabaza hambeke ngoba ikwalito engezokhuluma ngayisibona yangaba zinkosi yangayizulu kodwa saba nayo yabuya le ndoda yanamsile ekala magcwele inyanga ezithoza amhamsane nawo njengoba basile abantwana benkosi bakhona abalindi basemasangweni njengoba namanje bekhona abuyibona abokuvika bathungangeni njengoba namanje mangase ngithi yongela lapha esangweni azokubuza amaphoyisa ukuthi uyaphi nanga ulozala kunjalo futhi layithatha unyaka ayisebenzisa le ndoda kodwa itushe uNkulunkulu intaka ihlala phansi yahlala ngizokhuluma ngomsebenzi onyazi 2014 linkalo yentaba ekhela ngalo unyaka zange ngisebenza okwabhizi mamo ngoJanuwari ngakulela unkosikazi wamudala esendleleni wavaya ukuphefumula wazabula wafike evulela Amém, você. Já te consigo. Olha, what we come for 7 days. Isso é. What do you do? Mamu. What happened? What I know, Suyas. Ushikosa sehlabeni onwashabelela wathi kuphakama kwakhe waphakama bukheliwe odokotela bengaphezulu kweshumi njengoba ngithi inkosi khona isehlabeni mwako ngabona kahle sondela kumuntu uma mhlawumbe ushoza lomeze lethu umlindelo awuyaba khona sondela amasaba savulile
njengoba ushamba ekhona phakathi kwethu bantwana benkosini usebenza umsebenzi omkhulu umfana wakithi ozala umama omncane unamatekisi awu-18 imoto ey'ncane azazi zayo kodwa asiziswa into eyodwa kuno-Mercedes la okuphumela babephuma nomhlangano oshayela epholiseni wakithi lo Mercedes kodwa wavukela wona mhla ithuthule ihamba nopholo yakuga phela kodwa izisanda sesikubamba imoto yabo ehlathini upholo waba ngakwazi ukubamba khona babanye bamshini mekhula kwentabeni thwala zintsha ukuzazi ukuthi lo msebenzi owutholayo omkhulu welapha edulile ephumulile namadoda nabefundisi ababekhona abanye bahluka ngalolu suku hlaqhamuka unkosikazi wamemeza watshela namhlanje nayo yabuka yagcina weshela ukuthi angaqaphele umamenzela wasukuma bamkhulu wathi abashuma ndawonye bawemfula amathuthungu basi bawemfula amathuthungu wathi amadala zala masanda wafika nyoko wasema ngehlathi sesincane kwaphuma ijuba laphuma ijuba lathi jwi aphendula amadoda abayeka wasehla wakhulu wemfula amathuthungu wathi bashumayeli abanikeza hlahle kumawuza bahamba bashumayeli kodwa ukubona namhlanje bamzofela ithatha lokumuntu bamzofela ithatha ngoba sesemathatha bafika bayibona lento ehle eboshelahle bathi esithinte kodwa thina basho masasithatha nithi siselishilizile inkosi asazokwenza lokho basehlela abayishela bathi baba unethe sibonile asiphosa sasaba babomthatha wathi uJehova lo msebenzi lophathayo lo msebenzi lophathayo
menihamba entabeni uhamba ufundise phambili ephethe ubhoko umsebenzi onzima ngoba uJehova ahlala phansi amadoda acabanga ukuthi sizokwenza kanjani waqhamuka kanjani ilapha kwahluka khona labo badilayisile badishele sizoza sifi nesamba lasakhulumo njengoba uyazi bahlukile abanye kudlulekela abadlalazi bathikiwa basebehlubuka engithi umsebenzi kaNkulunkulu njalo engathi uNkulunkulu ngasikhumbula ngizocela ukuthi indawo umsebenzi kaNkulunkulu ngihlekelezazi inkosi sokulisile yithekezi lamazwi uzovala isikabelelo sokuvala nishokogini nohambo u-34 amen. Isihloko sami ngokushumayela epheza ngogumu amen. Inkosi uphara abagcwele yalekini Bye.